Uglavnom, dobrodošli u specijal za 7000 subscribera. Svaki četvrti video mi je specijal, ono, to samo dokazuje koliko sam neaktivan. Uozbiljit ću se, znači u junu, verujte mi. U junu klipovi. Za jul ne znam, ali u junu šljakam. Svi znate kako kod nas ljudi nostalgišu pod znacima navoda za Ultrom, odnosno više su boomeri nego što nostalgišu u fazonu. Današnja deca neće nikad gledati ovako dobre crtaće. Kao da je bilo pre 30 godina, a ne pre 5. Tako da, odlučio sam da danas čitamo nostalgične anime komentare balkanske. Što se tiče 7000, hvala vam. Ali nemoj da se opuštaš, nego se subscribe-uj na kanal da dođemo do 8000 što pre. Lajkuj video ukoliko ti se dopadne, zato što jedan like, 1 dinar. Ne, nije 1 like, 1 dinar. Ali kad smo već kod dinara, želim da se zahvalim sponzor. Nemamo sponzora, ja sam sponzor. Ubacio sam join dugme. Za 100 dinara mesečno dobijate neke ekskluzivne stvari. Dobijate Pepe Frog, ove značkice pored imena. Vidite srpskog Shinigamija kako je seksi sa tim Pepeom. Također dobijate neke emojije koje možete da pišete u komentarima. Pristup privatnim klipovima. Link playliste će se nalaziti u opisu svakog klipa od ovog. Posebna zahvalnica ide Brki, Marini, Shinigamiju, Jovanu, No Jamsu i Jetku. Hvala vam što novčano podržavate kanal, tako da ajde da vidimo šta su ovi boomeri imali da kažu. Počinjemo jako, počinjemo oštro i kratko i jasno. Kaže, gleda mi plače. Gleda i plače i ubija se od alkohola do gleda, jer je realnost tužna, a Ultra je beg od realnosti bio. Ovdje imamo jednog Nodi fanboja, ili fangirla, izvinjavam se, fangirla. Volela sam Nodija od svog rođenja. Ok. U jednoj igrici imam skin Nodija. Impresivno. Imala sam CD Nodi. Ovo je nostalgično. Prisjeća se svih tih lepih dana kad je gledala Nodija, ali nije da toliko pravi neku dramu kod toga, nego jednostavno imala sam CD Nodija, volela sam, ali znate šta je problem? Sve govori u prošlosti. Imala sam CD Nodi, što vrlo moguće znači da više nema CD Nodi. Svi pitaju gde je CD Nodi, a niko ne pita kako je CD. No, aj, dosta mnogo se serem. Evo ga boomerski. Nemanja, sa slikom Dragon Balla. Šta smo mi pregledali, a sada deca gledaju Ukiću i Papriku, žao mi ih je. Ja sumnjam da je Nemanja ima mnogo godina pa da pišu ako šta smo mi pregledali, ko da je bilo pre 40 godina, a ne pre 6, znaš. A i nije kao da smo i mi tada gledali samo TV. Tu je bio Muđa koji je non stop psovao. Nije bio za klince, a mi smo gledali. A što se tiče Paprike, Paprika je do jaja anime film, ne znam o čemu pričam. Nažalost, ne prave se ovakvi crtači više. Samo patromi, kurci i ostala bebeća sranja. Ali također postoje dve vrste ljudi. Ljudi koji govore da su današnji crtači mnogo prostački, agresivni, vulgarni. I onda imamo ljude poput Kaloa koji misle da su svi bebeći i patrolni kurci. Ali ne diraj mi patrolne šape, brate. Šta fali ostala bebeća sranja? Pa mislim da su patrolne šape i napravljene za bebe. Nije jedini crtani patrolne šape. Kad se samo setim. Kad bi sada ovo deca gledala. Yu-Gi-Oh! Original. Zmeva kukla, Beyblade, Pokemone, Digimone, Naruto. A ne razumijem zašto svi forsiraju da današnja deca moraju to da gledaju. Šta? Neće izrasti u pravilne osobe ukoliko ne pogledaju ove klasike. Ja nikad nisam imao Ultru. Ja nikad nisam gledao ovo kad sam bio mali. I to ne znači da ja jednog dana neću krenuti da gledam anime, eto krenuo sam. I znam za sve ovo. Imaju komentari, evo sledeći je. Za nekoliko godina deca neće znati šta je Yu-Gi-Oh! Zašto? Zato što se ne pušta na TV-u. Čekaj, sada taj nekoliko 10 godina ne zna za Yu-Gi-Oh! Okej. Anime sve popularni na Balkanu i on će za tipa, recimo 4 godine sigurno čuti za pojam anime i sigurno će čuti negde za Yu-Gi-Oh! Ja ne vidim kako ljudi misle da ljudi nikad neće saznati, današnja deca, šta je Yu-Gi-Oh! Šta je Beyblade, šta je Naruto. Kako? Saznaće. Jem što današnja deca ne gledaju TV, sve je na internetu. I sve to ima na internetu. Mislim, mnogo su glupavi komentari. I ovo rekao pre 3 godine. Šta je, danas deca ne znaju šta je Yu-Gi-Oh! Nema me zabavati. Kad bi samo znali šta je ovo u stvari. Pre 50 godina Ultra, dobra stara vremena. A danas nemaju pojma šta je ovo. Kao da je tako. Kao da je tako, ne kao da je bilo pre 5 godina. Ovo je inače na Yu-Gi-Oh! Uvodnoj špici. Komentar. To su bili dani kad si išao napolje i igrao Yu-Gi-Oh! Na ledenom patosu po minus. A sad deca idu napolje
da se kače na tuđi Wi-Fi. Ovo je zaista duboko. Mislim, jeste istina za neki deo, sigurno dece, ali glupo je, kažem, generalizovati. Cele novije generacije zna se da idu napolje samo da se kače na tuđi Wi-Fi. To je opšte poznato. Otkud ti to da neka deca i danas igraju fudbal, košarku, žmurke i šta, ne. Svi se kače na Wi-Fi. Proradilo mi nešto u stomaku. Ah, detinjstvo. Ili mu se prisralo, ili mu leptirić u stomaku. Teško da će se Ultra ikad oporaviti. A i ako se ikad oporavi, neće klinci 09 nikad znati šta su pravi crtani bili. A to opet. Kako neće znati? Kako? Brate mili, ja danas u Broda, Nici, vidim neke slici Ezaga i Filip. Ja na JT da nađem ko su oni i samo mogu da se krstim, a kad se setim šta smo mi gledali. Smiley koji je povređen i tužan, Smiley koji je tužan i Smiley koji lije jednu suzu i Kamen bi zaista zaplakao, ali evo dokaza da nisu svi koji su gledali Ultru pismeni. 90% ovih komentara su u fazonu šta smo mi gledali, a šta današnja deca gledaju, izrašću debile. To što ste vi gledali Ultru ne znači da ste pametniji. Ne razumem zaista. Ovo mi je presmešno, ovaj lik je legenda, ovo je jedini pametan zapravo komentar u ovoj koment sekciji. Lepo vrijeme. A sada samo hentai gledam. Koliko dobar komentar, brat. Samo nostalgija u prvom delu komentara, lepo vreme, u drugom delu komentara da je sadašnjost ružna i da samo gleda hentai. Malo me plaši što mu u imenu piše 2012, nadam se da nije 2012 godište i da se 9 godina gleda hentai. Jebi ga. Ovo je depresivan komentar, baš, na caps locku. Zašto? I onda jedno 15 tačkica. Cijelo naše detinjstvo, sve, raspad sistema. I opet 15 tačkica. Ma da, sve bre, korumpirana zemlja. Ovo me probolo sad kad sam pročitao, Serbian cringe na Reddit šaljite. Deca sada slušaju Jalu i Bubu. Ja, idemo daleko da spasimo svijet, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Odnosno uvodna špica Kodli oka, ima puno lajkova. Evo, ovo je najgluplji komentar koji sam pročitao danas, tako da spremite se. Ako niste rasli uz Yu-Gi-a, Naruta, Bladeove, ako nisu znali pesme Kirari, likova i princeza Sirena, ako niste bili zaljubljeni u nekog Yu-Gi-a ili Naruto lika, ako niste sanili da letite sa Anđeo skin prijateljima i vinsicama, ako se niste poistovjećivali s anđelama na kondom, ako niste želeli da igrate futbol zbog galaktičkog baletskog izdeljenja nečega, ako mi najgore navedenog, svaki dan bići novu TV, dok s mama niste na napolje, i niste trčali na Ličevskta, i znate ga napamet, a želite da vidite opet, izliči se Pop Secret. Onda niste imali detinjstvo. Znači, ako niste nešto od ovoga gore navedenog radili, detinjstva ste bez. Rodili ste se sa 15, nema, prvih 15 godina života ne postoje, jer niste imali detinjstvo ako niste davali komšiji primjerak bumeranga. Jebi ga. Bolje detinjstvo je buljiti u TV čitav dan, nego se igrati lepo napolju, žmurke, na primjer, što ovdje nije spomenuto. Jezivo je što je dobio 1300 lajkova, zaista jezivo. A današnja deca pevaju Devita i tripuju kriminal. Sada, koji ja problem imam s ovim komentarom? To što 80% te dece koje pevaju Devita i tripuju kriminal su 05, 06 deca koje su gledala Ultru. Ako gledaš Ultru instant, nisi gaser. Ultra, kad je postojala, gaser, deca, drops to zero. Ovo je dubokumno, zaista, bokica. Kaže, don't cry because it's lost. Smile because it happened. Odnosno, ne plači zato što je izgubljeno, smeškaj se zato što se desilo. Life coach. Sad mi je lakše. Don't wanna sound like a boomer, but, odnosno, ne želim da zvučim kao boomer, ali stvarno kad vidim šta gledaju današnje generacije, žao mi ih je. Kaže, ne želim da zvučim kao boomer i nastavi da zvuči kao boomer. Dok je Ultra bila, deca IQ preko 150, ali deca od kad je Ultra ugašena, IQ pada nam ispod 80. Neće biti uspešni u životu jer nema Ultre, jebi ga, nema detinjstva. Tako mi je žao što moj mali brat od druge godine neće moći ovo da gleda. I onda Pajko kaže, pusti mu autizma baku Krmka i odrast će u normalnog čoveka. Baka prase utiče na to da deca odrastaju u debila. Nema mi smisla da ljudi misle da će zbog njega današnja deca da budu debili kad porastu.
Kako neko može to da pomisli uopšte? Nema smisla. To su isto govorili za nas dok smo gledali Muđu. Ja sam uz Ultru bio od njenog samog početka, sve dok nije počela da propada. Ovo je true member. Znači, on je uz Ultru bio od njenog samog početka. Da vidimo kad je Ultra nastala, ako imamo te informacije. Osnovana 28. januara 2008. Znači, dobrih 9 godina. Dobrih 9 godina se brat držao uz Ultru. Evo ga, prava nostalgija. Kad se setim. Ujutru ustanem, doručkujem i gledam Ultru, onda popodne u obdanište i uveče kad se vratim oko 7 opet crtaći, Nodi, galaktički fudbal, Kodli oko i tako dalje. To su bile vremena. Cenim hustle. Svako jutro. Ustane, gleda Ultru, obdanište, 7 kad se vrati, ponovo Ultra. I tako celo detinjstvo. Poštujem. Ovo je nešto najsmešnije. Znači, jedan od ultra fanatika na srpskoj uvodnoj špici Dragon Balla, normalno Hrvati će dislajkati zato što su ljubomorni. Sad, da li su ljubomorni zato što je srpska verzija bolja, ili su ljubomorni zato što nisu imali Ultru, zbog nečega su ljubomorni, nije tačno obrazložio zašto, čak i stavio tačku, znači da bude jasno, iako nije baš jasno. Ovo sam se ostavio jer mi je bilo presmešno. Mislim, i ima donekle veze sa nostalgijom, on je nostalgičan, nervira se jer Hrvati su ljubomorni na njegovu nostalgiju. I to je to. Hvala što ste pogledali ovaj video, ako vam se svidao, lajkujte ga kao što sam rekao, jer gura ga u recommended. Komentar isto to radi. Također sub na kanal da dođemo do 10.000 do kraja godine, prošle pola godine, još samo 6 mjeseci. Nadam se da ćemo uspjeti, ako ne, komentarisat ću na nostalgija videima, kako je nekad bilo lakše. Podržite kanal novčano preko join dugmeta, ukoliko naravno ste u mogućnosti. Zapratite me na Instagramu anime stručnjak i ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Čujemo se u narednom. Uživajte. Pozdrav. Nostalgija, život sivi prazan, vraćaš kazaljke unazad. Nostalgija,